Kwezi wana maikao ndordunga nao harima ima hadisianu rija vanu ima katianu ili rifanye rekadrage harima ima na nyasi depite mzamani tosha johar juma intervention kao haifanya uskwa jana harima emba wa matangazo ya SMC ya tsaha ili aezaleji yopara ze bandi za kisiasa minhum de front commun walau walio kinyume ni yezi ya Asmani Azali hawa tsaha wandu wakaye hodingoni mwa Asmani Azali jumale suala la maoredini hata hawa jau wandu wa jihunde hodingoni mwema na nyasi mtukufu gouverneur mzamani mwenye baraka Setswali inge imakablu yao siwone afdali ya huja ni mjibu hamasteh bwana depute mzamani tosha johari hauka harmo intervention yahe haonesa ya ukaya ngebidio emakatiano rijihunde sonti pia hodingoni mwa Asmani Azali uhusu ye operation ubushini amfikiri hama imwananyasi bwana depute hadiro harimazeno ngozino ya ukaya harima omkiswa wa operation ubushinu unuti mkiswa ikao ujivuriza ulaho mbinguni usihi shaunu mkiswa ikao upangiwa ni Asmani Azali rangu ndomo haziwizili na 19 yende mwinyi utimba legama abo yende mwinyi ulifikiza waye namnaje kablia umjomziani unu wa he operation inu ya operation inu ika ya hizani rangu 2019 hahindi haukabadia ze accords za 2019 zafanyiwa ni Emmanuel Macron na Asmani Azali. Asmani Azali hamweshelezi zandongo hamwambia uka vanu eshele ya ba 2005 tika hanza ni towele suala la maore hosoni mwele jumba la Nations Unies ama ya Union Africaine hawonti pia waridanzi wa haraya vahe Emmanuel Macron hamonesa hamwambia ka utike na haja harmo mkataba ranzauri ufanye unu gamjoheda zembio za hangu nifanye zaniladimu zonti pia hata urengeo raisi wa hele kungumanyo la hele bara la Afrika zendongo hizo wazihadisi batima mmono ka mois de février Asmani Azali hajabanu daye namsaidie na Fakridin Mradabi ikao ndo wakausinye umkataba wa mwiso wa he operation ubushinu injienziani shaunu mkatabe kao rangu 2019 umansione wandondondo harmaze accord za sinyewa ni Amin Soef na Jean-Yves Le Drian sha février 2023 vanu ndo bahano Asmani wakaja wasinye ya operation ubushinu injienziani habo yaka hesahe hantiwa raisi wa hele jumba la hele kungumanyo la Afrika
namne kao emadhamana wa Faransa wao ngwaone sao ya ukaya umkataba unuko jala wajivuriza wala ho mbinguni wa sabonsi shaunu mkataba ikao usinyewa ne madhamana wa daula wa Hekomor wa utia mhono wafanyiha biashara ya fedha. Donc yabo unuti timkataba wakaujo futwe namna inu jao. Hata president wa Hesena ikaw wonde deuxième personnalité bada Emmanuel Macron hunu Faransa. Wonde deuxième personnalité. Yo parola l'archer président Sena. Haziwonesa. Hazamba. Hambaka Henry. Haonesoka ya operation Bushinu inu ijibaze harmaze accords za 2019. Ikaw zisinyewa ne daula ya Komor. Minhum de waziri wa hezi habari zabonze Amin Swef. Abu ladima wandu wa jihunde dingoni mwe operation Bushinu. Donc abo mimi tikahanza ni monese emwanama tosha Johari ikao haonesa yokaya wandu wake ubingoni mwa Asmani Azali ni mwambi yoka emwinyu timba ledindi na tuwalifikiza wae mwanama depute mzamani rirudi tena rigweshe lezize ndonondo ya ukazi mbawa za kisiasa zonti pia ngasi hodingoni mwa Wakomori jumale suala la maori linu hauka inu cause national inde souveraineté ya hensi yatu karna ujua ripuzi wakati toka wionsi somahani da kanzima la dimarihime riwanilie le suala linu amma karna ujua rikeho dingoni mwa Asmani Azali haukazinu eshelea ndonondo wende wadunge intervention ya Metro Mzimba haonesa kahindi Metro Mzimba haonesa kale suala linu juridiquement Asmani Azali ngena ze possibilité za ulifuta za urenonce ze accords za 2019 sur le plan juridique ngena liberté ya urenonce ze accords zinu abondo bahanu ikaukale wa Asmani hapuwa yepa ya urenonce ze accords zinu hamade namna Metro Mzimba yazionesa abole uri jojua rambenga sodingoni mwae he renoncement yaifanya shaka jafanya renoncement bwana député kajafanya renoncement toujours ngu continuer na négociation za utsaha biashara iheye abo tsindoba hanu sisi rilio sisi ngasiba hanu bazima ngariwaniliawe ardhi ya Maore haukayo ya Komori karna ujua katenga uzima rijihunde harmakanga zima la hatu dasina Asmani Azali hautsahari mtinilie shiuno jumwenga ma yaitsimba ya ladhimu yeye mwinyi yaifikize bahia bubotosha karadhi ba propo hamanda zila propo kaunga zirejizao o Wakomori dingoni jumwaze fikre kau wazibali ya rangu 2019 ya uwana ne yezi ya kifujari ya Asmani Azali yokaleo uje ufanye apeli yokarikae derrière Asmani Azali jumwe operation Ubushinu inu kaija shughuli sa Asmani Azali. C'est du mascarade. Sha Asmani Azali hapanga hatsimbile dindi hafanya zenongozonti shinu isima ya tsimba abo yende mwinyu shitiye beton sha tindasi sisi janibu za kisiasa ngaso dingoni mwa Wakomori sha karcho dingoni mwa Asmani Azali
karto dingoni masma nazali karna ujoka dingoni mwae juu mwale suala linu ngari waniliyawe haki ye ardu ya hatu shakartina wakatenga uzima leori jua ramberi jihundo dingoni masma nazali haliti dabalahe mgazija alitimba nalifikise aliusa nalarie asma nazali nde aliusa yasinya mikataba rangu 2019 zi akorzinu batosha ngozi juo yokazisinyewa rangu 2019 ele ungo jofanye appel yokarikai derrière asma nazali pour quelle raison d'ailleurs les raisons y ont amené ujoka hanzari hundane na consensus yo karikai hodingoni masuma nazali harezo hinri abondo bahanu kao tiskitiha wakati na kaudunga intervention yao ni wishie na propos hamalizo izo propos kao ngazilemezawo mbwana ngazirejezao dingoni mbwana ngazirejezawo mbwana dingoni iyo nde mana na johanza wende watsa intervention ya operation ubushini ikao metro mzimba haifanya udunge wishilie mzimba hamba sur le plan juridique puisque c'est pur et simple azali ho renonce ze akorzino ye azali hazi renonce hapa wandu wazifikiri kabati ya mtsangia harmale suala lino hajitsangia waeche abo nalihundrie shawiri le shawiri lozima hajua hasinye emma nacho jua ya renonce hinri. C'est tellement simple, Botosha. C'est tellement simple. Asma Nazali, et quand on a renoncé à Korzinu, il a toute sa liberté. Juridiquement et politiquement, où Jojo a renoncé. Kajafanya pas yo renoncé. Shakinyume, mikataba ya ndani, mahadisi ya ndani, ya mtatsaliano, nguyafanyo beina ahene Faransa. E abu mwanzo rijihunde naba. Rijihunde hari mwengoni mwema adui wahuza shesi wa shamaore pisko yabongo wanzo botosha rendera tsange mtsango watulingana nasi maudu rijerire mwahizo pisko eni johenda hakaudingo ni masuma nazali jumwe operation ubushuinu wallahi yabongo contribuer pisko asuma nazali kature kuile zi accord ya signa 2019 nguzendeleyo jusqu'à maintenant katina mbauso katsuba dingo anini izo yafanya ngwendo nizo yonde mane kawo makaulu hamanda yana eni wakati dhamana hamandawe ujo ya heye ya paro wa Komori har masuala ngeladimole suala mruyali fikiri kwesi okaleo kuna ujua wala karna ujua ri upermete uparo wa Komori waje watsange mtsango muyi waturi ladimu rijeri vae vaobi la turi ladimu karna ujua ri kayo hodingoni masuma nazali wasoni mwe operation ubushu yinu pisko kaja consulte o wakati ya kahuza chepandesha aruvishinu leo kaja tsaha msaada yoka nge incapable ya urenonce rajombaka ngarendao rasaidie ritoweze fikra koma on doit renoncer ze akorzinu izo kaja tsaha engarendora msaidie ngarendora ke udingoni mwae handaba dazire chitongezaro nira ke udingoni masuma nazali ilo ndele suala bwana depute Tosha Johari mwanama mtukufu waladhimu jeleze avant uejarenga parole urambie esuma nazali ngutsaho
yasaidilwa handu renonseze akor zinu kachuta msaada. Asuma nazalika jademande msaada akiseswa. Asuma nazalika tina ye esprit ya urejei dingoni juma ya signature yeti ya 2019. Enda etale ye operation Bushwinu wangalio banu yandisa tiwambia kainu yandisa rangu 2019 shake japaro heziwa c'était top secret unika top secret emanaba haisa heziwa ndabo ya kazila zila comment dirais-je yala mahutajio asuma nazali ya kawyatsaha haya huru isa ifiselewa de mana leo ya jaheziwa chez opération Bushwinu inu yadisiwa rangu 2019 tuendanga liye sur la page 10 harmaze accord za 2019 ezamba hinri harima 150 millions d'euros et 150 millions d'euros inu ikatolwa hahumbisa ze wanadamu wajoka tolo maore urejezi wangazija iyo mwengoni mumkataba unu endanga liendo ndrondondo sur la page 10 ze accord enamna zafanyiwa hudiwa za bwana Tosha Johari ya ukaya ya operation inu yandisa Kabula shake jakana dzina ende sheleye zemeli zevedeti pia za kabaliyo wandu ezifanyiwa zijomolwa enjuani yaba ngiyo hindi ngabo ze radar ngabo zemeli garde côte zisurveyeo kabli ya ajuzi ya ujai operation inu ijusiwa yamba ubushu chez opération yandisiwa depuis un peu de temps chaque que jandiani kwa le dzina Tosha Johari iyo ndemana na kahanza ni weshele zize quand même les autorités français minhum le président du Sénat wonsi pia wambaka non ya opération Bushwinu ingeji baseo sur les accords de 2019 iyo ngio noir et blanc kabatu joshinda mbeti jau abondo bahanu ye question jipozeo yo kakakwela sumani ngena habakishiwa na imani ya haheno wa Komori ila dimu ya renge pen ya subuti ya renonce ze akorzino non jusqu'à maintenant katsu subuti wala katsina ye intention yo kaya zirenonce abondo bahanu ni onao kaya abo hujitrompe ngojitrompe encore une fois bwana député yo subutu fanye appel yo karike derrière Asuma Nazali non na renti ye matataliano na renti ye naivité na renti ye hypocrisie rijouer ligne de conduite kandor suiveo auquel ligne de conduite suiveo ndo karike au côté mo wa Komori maranya wa Komori riwanilie le suala linu shakarna joji unraho dingoni mwa Asmani Azali riman cadre enga riman cadre ou pour quelle raison puisque Asumani rijo man cadre e kangu ono kaba mu ha tromper ngwanzo ya change méthode nganzo ya renonce no ya botido bana liyo Asumani ngu continue harimwaye marche kaundo yesi e marche ye dunga rangu 2019 jumaze akorzino Asumani katu regrette Botosha bwana député wakala ngojua akorze sinyewa enamna ikauzu jua zirenoncewa kabati mbaba hanu Asumani yaonesa mba courage ya ukangwa njo wandu wa renonce ze akorzino abo sisi karno juwe apelika huifanya uskwa jana rikosione yokari jihunre hodingoni mwasuma nazali
Pisko karna ujuari jihondo dingoni masumana zali hakwenda rafikize ye haki ya hekomori nando kwenda umbise le juzo la heshesi wa shamaore anoke moma ngela dimo retire ze proposila ngela dimo demande pardon ka trompeha puisque tu es un homme politique we dhamana wa daula we mru wakadhamana wansi wakaurepresente ye daula ukauka depute propojazila ngela dimo zirefleshise uone uka eske vano wa komori ntuwa beha droit omir wenda tanifanye apeli yoka wa komori wake derrière nemwinyi ufanya le juzolinu nemwinyi utsambaza yensi ya hatu no ila dimike hufikiri bwana depute Tosha Johari. Iyo ndemane kao mimi ngamkondamne fermement ye apeli kao huifanya usiku jana yo karike derrière Assoumana Zali sur l'opération Bouchou. Non et non. Ngasi dingoni mwa wa Komori. Chatindo dingoni mwa Assoumana Zali. Puisque Assoumana Zali nde mwinyi. Utimba umshinzi unu. Ya heza zempado. Abona rimbrenti ya tebeto. Chasisi ngaso dingoni mwa wa Komori. Riwanie ardu ya hatu. Riwanie ze haki za hatu. Shakaritsina mtsango. Rijujuar ndira kenti la tabu nzima. Da sina Assoumana Zali. Hoka Assoumana Zali hesati nze mbe. Haivasuwa. Abona yanyise. Donc yonde mane kao mimi nga mkondamne. Na tsena nga mkondamne. Avec toutes mes forces. Ye proposition kao huitekeleza usiku jana. Bwana Tosha Johari. Haya. Wazamba harmweshen. Asemse ya mbeni. Ya tajdini. Donc propojazila. Ngela dimo demande excuse. Ngela dimo ukubali ya ukaya. Kutrompeha. Puisque c'est pas le moment. Botosha ujambe kandu wake harma. Wanduende wajiundo soni ma Assoumana Zali harma. Ya opération Bouchou ino hafanya solidarité. Assoumana Zali ha demande solidarité naba. Assoumana Zali ha regrette naba. Kaja regrette. Anoke moment. Anoke moment Assoumana Zali kaja regrette. Wala katsina. Mreje dingoni. Juma izo yandisa. Samba indangalie par étape. Yoke opération Bouchou yandisa 2019. Amma ke jani kwa ledzina. Ika joni kwa ledzina zenti huzinu. Chakande de pratique yandisa nangu 2019. Haizo na hone sabanu. Yoka zemeli za kanzwani pia zipasulwa. Radar zikaziwa. Vedeti za garde-côte zitilwa. How surveillé. À partir du 22 février, Assoumana Zali ya jahunu daina msaidie na Fakhridin Mradabi. Doba hanu ledzina linu la kabjalitolwa opération Bouchou. Abu Tosha karadhi. Na tsena karadhi. Welewe yoka hutrompeha na tsena hutrompeha. Pour de bon. Karna ujua. Rikao dingoni ma Assoumana Zali. Assoumana Zali ngela dimo ya renonce ze akorzino. Na ikana urenonce. Kana urenonce. Alafu armo intervention. Huonesa ukangela dimo. Wanruwa ke dingoni. Mwamu nyibaraka setwali. Nelebu njiliyo yalifanya. Mwanama Tosha Johari kwesi. Tafadhali baba na nindongo. Wona ze haki za hazo. Namna mruzi expose. Leo. Namna jinjo kawelewa. Ya ukaujupare. Uwanadamu. Ili. Haujihunda hodingoni mwa mwenye baraka. Wakati kao. Eya tawa wanaanyamba. Eya jivura. Hosoni mwa wanaanyando. Izo pia kaula adimu ke hufanya analize. Kabli ya rahawe jatowa makaulu hamanda yala.
okima namna waji expose ani kujaonesa ukweli ukabanu mwenye baraka de yajivura hosoni mwanani no harimwe mahadisi yanu yonsi pia ngeladhimu wake onetete ya mwene wanu wa kweli ya nrujua je kencho la tabuni mwinyi ya jua kencho la tabuni daino wananya haina mru ya ji expose vafanyihe uvenufu wa fikira vafanyihe uvenufu wa mwendo wa ukweli shale ukuna ujuo ripare uribalie hama magonzi yokarende rake hodingoni mwa mwenye baraka sitwali hibo tosha mwenye baraka ya mto wa hotengweni hosoni mwana nyando yende ya jivura na wewe ngozi juo ndondondo pisco ngo kosione zenongo hizo aboneo ze argument ikawo huzi expose kwa jana hizo argument ikawo kasudungana namba ukweli namba urahafu waone tete hata leona kema one trijer kencho la tabuni mwenye baraka ya juse matso yambio wanaanya hizo yafikirio o wanaanya wamwambie na yabo tsidabu mwenye baraka liyo obanu mwenye baraka liyo bazima ndizo wa propose jana ukawaru wende wake hodingo ni mwae enga bafanyi hao mabunjiliyo manga ya hizi janibu za kisiasa mwenye baraka ngujo katsuhuja renga mfano wa dimani usiku wanaanya wahenda hiyo wafanyale bunjilio le lendemain mwenye baraka henda fanyala hahe emma natsudunga na no wanaanya hinri emma natso hendo marengweni no wanaanya hinri abo kwezi bwana depite pisco leo ngampezezemo zahangu botosha johari shana renti hipokrisi na tsena nga insiste armoleka uluilo pisco enamne kaongo ngoji exprime c'est de l'hypocrisie purement simple botosha ngojuo ngamjua ukanga mfanya ngamwambia unafiki ngampratike unafiki na wole dalao ngilo bazima nokao nafiki unu urenti matataliano yanu ya renti hokale suala linu lichwelingana na buamba karendera kedingoni mwasumana zali ça c'est de l'hypocrisie botosha na mtafadhali puisque vansiti magonzi yokari rohorwa haina wakati pourquoi tulamuha kongo juwe kweli wambia mwenye baraka stop ingariyo wananyuho shakuna ujua uzambe puisque ngo kosione na tena ngawe na fuvu litochashi utiliwaze uka dernièrement hunu Faransa rijarifanya mkonzi wa ubadzima hu participe pendant 2 semaines hata hu rende hommage charangu wajua ka wabalia objectif fulani wajua kaze objectif hizo kazi na abutise a partir de là hurengeretre mwanama mtukufu tosha johari hurengeretre iyo alame kaonge unesau kazi ambition ika wewe ngotsahozi avance ani ambition ikaongizo bidon kastu rapporte e realite kaundo wakomori leo warilindao nizo iyo ndemana na boka ya harma ze aspezinu zombili Rio Ambakarike derrière mwenye baraka Rio Ambakarike derrière Asmani Azali harma operation bush izo argument kao ngizo fo ngizo caduc sojo jua wanduwa zankulie
puisque banandu ankulia ndongo ikao ngizo na necessite ngizo na valeur ya wandu wania ze valeur hizo zitidemolisewa kabati valeur na tena kabati valeur iji présenteo yo karike derrière Mwenyebaraka Setwali, puisque Mwenyebaraka Setwali c'est un homme d'État, qu'on le veuille ou non, un ancien gouverneur. Katina wakatenga ujima ya dumbiziwa hotengo enino wananya shaye yende yafanya retrait ne objectif yafanya retrait ngo ijuo na hiyo yoka irengwa yoka itsahwa hamvu iyo mruka jininka iyo mruninkiwa haukaka bati mwanadamu ya parwani ya ufaume yeunikiwa wanata wairi wanonaye Asumani Azali 2016 owa komorindo wa mninka bekwa haka ujara rudi yafanye kinyume yamenye ulo aminifu owa komori wa mninka 2016 yajinika aminifu wa haheamvu 2019 nandabo yadanganya emishinzi yadanganya za institution cha 2016 hanikiwa na wakomori jusqu'à 2019 yaja demolise ya roaria ze valeur ikaundo za mpermete yanikiwa o aminifunu 2016 abole o tafadhali mwanama député Tosha Johar il est temps ya ujire saisisse ya ujimete sur la vérité irirense hypocrisie inu puisque hypocrisie inu inde iranganyao embwana inu soma hanida kanzi inu de iranganyao embwana inu. Donc c'est le moment ya ukanyinyi wandu mwandi ya mazingara dhamana za daula ni mkaina upezo wa matso mdefende ses convictions ikaungizo nécessaire shaka mna ujua mje mkensibano mje mdofanya appel hamadazinu ikaungazire zao uwa komoridi ngoni non et non zino argument kaungizo bidon ikauzo ti argument zomrusubuti yazitekeleze yambengu paroa komori puisque pour moi c'est honteux bwana député kwezi c'est honteux okosubuti ujohime uparoa komori upareze janibu za kisiasa zonte pia wende wajiunde hosoni mwa Asumani Azali jume operation Bushwinu non puisque yinu ke jamla za hashiri Asumani Azali ke jamla za hashiri puisque jumla za hashiri kaka jaka ujuwezo yakafanya hajuwezo yakafanya zinu akori kao hazisele rangu 2019 sonti pia nga si okuro ya ukazi ya korzinu hazisele rangu 2019 imbakia nukta nzima ya subuti yake ya renonce na yeye kaja renonce cha toujours ngu continue harmaze démarche et abo mruonga rendora jundo dingoni mwae rambe hindrongo hinri rambe ka kweli banungela dimuo rihuze maore rikaze kifu tiwambia ka 2005 hato wali suala la maore aux Nations Unies izo ndizo ya hadisi na Emmanuel Macron yambo wakati ula 2005 le suala la maore lino ya Afrika ya Union Africaine wanchipi ya washemeza abono bahanu Emmanuel Macron ya kaumnike promesse ya mwambie ka ne t'inquiète pas je ferai tout mon pouvoir ngojoka rais wa Union Africaine rang ija baada ya voter au mois de février
ya jahunu na ina fakri mradabi na msaidie abondo bahanu bakauja ya operation bushwinu inikiwa ledzina imetewa en public en execution shati wambia ndondo kainu yani so exécuté wa rangu 2019 rangu 2019 wanruwa kaurejeziwa zevedeti zimenyewa radar zitilwa vatolwa vedeti za garde côte sombaka 2019 déjà c'est commence exécution yandisiwa botosha Johar e ababa ha ledziwa kaljatisha bonsi okaleo jori pare wambeka rikederiero sonima swanazali rikederiero sonima mwenye baraka setwalihi non c'est honteux de votre part hamaste mais ze proposaho ze propokao zika irone za aibu ndondondo halafu eshelea ndondondo hokanga mrejei harima ya intervention ya mzimba juma ya operation Bushu hauka emetra mzimba amba haonesa ouvertement yoka ya operation Bushu vabaki concept mzima basi doka ya gouvernement ya azali wasinye accord ze accord hizo sur le plan juridique ngwaone haki ya hao ngwaone liberté absolue ya ujua wa renonce ze accord zinu unutilo msohafu vanu eta yo joji engagé harma accord no ujua wa renonce eish ngamanzoni huzi se suala dzima mwanama député Tosha Johar eziwe ni sawa udziro hosoni ma Asmani Azali horonoseze akorzinu hinri eshiliyo udziro hinri ilo nele suala la dimur jipose ka il est où le problème y empêcher yokalewa Asmani Azali ikeka ju renonce ze akorzinu uo mrulo na majuriste karna ujorambe katina majuriste gena majuriste harmale jumbala bet salam gena majuriste à son entourage est-ce que majuriste wao waonesa kazi ya korzinu kazi na ujua zirenonsewa ntu aminu Asmani Azali kangene intention ya renoncer ze akorzinu c'est plus facile hokanga muamini ya ukamruja mzimba juriste kajojo hamba ya ukaleo ye gouvernement ngione pouvoir ya ujuare no ze akorzinu bêtement uotsinda minto jua droit hindini wala njawo na mananya juriste ya hea ya oppose ambaka non maître mzimba hutrompe haze akorzinu kazina ujuare no sewa abo tirenge au rirenge ya ukayabo maître mzimba en tant que juriste ngene haki haono kweli yoka Asmani il est l'unique personne ya jujua ya renonce ze akorzinu batina batabu abondo bahanu mimi na kaulinda mwana matosha Johar uje ufanye apelo ambeka ngela dimuo rijihunsanye ili rifanye pression ya udunga ya intervention ya maître mzimba Asmani Azali ya renonce ze akorzinu shanja kaulinda ukale ungo jopare wambe ukaya ngela dimor kego dingoni Asmani Azali jumwe operation Bushu non ya classe politique ngasi dingoni mo wa Komori hawanilia ye kozi ya hatu
puisque chez Siwashamaore Chinu Chakomori, c'est une cause nationale. Iyo ne souveraineté ya hatu. Abu karna jua. Rirensi. La dimanga ngarjo épuisé. Ze forces za hatu zontipia. Ngarjo épuisé ye courage ya hatu zontipia. Nanu rumi ya ze méthodes zontipia. Ili hunde haki. Da inu ambao gende cause. Ya ukaya. Ya opération Bushuinu. Ike kaduika. Shakarna jua rijihundo soni masmana zali. Pisko rendo jihundo soni masmana odingoni masmana zali. Abunga renda ura tsange. Ula mtsango ikaunga rula aniyo. Nanda unu huzashe Siwashamaore. Nanda yinu sinyaze akorzinu. Zikadamize haki yako wa Komori. Pisko ni wakatiri jo jihundo odingoni masmana zali. Abunga ritsangao omtsango yokaya. Nga sidingo ni masuma nazali jumaze accords za 2019 na hizo ndizo rlaniyo yende mana na mbokaya asuma nazali yende ya timba yenga mainuae yende mwinyi huibitone au yefikize karna ujua rimsaidie anoke mwama pisko kajata msaada au wewe botosha ufanye appel soni masuma nazali. Yabeka, il est impuissant. Il est incapable. Djoumane sur Alalino. Il a demandé secours sur l'ensemble de toutes les tendances politiques. Wahionsi. Wabeka le sur Alalino nilitsoro. Ntsino mtsujua. Ntsuwa na nzia ya Uvira. Ya ujuan renonce ya Korzino. Na mjemdangele sur Alalino. O wakati wangu jie écarte sur la scène nationale. Vajemadoma na wanroji wa resolve ye question yinu. Uondu msaada. Wajo utsaha hosoni masu manazali. Wajo arrange wa Komori. Dukazi manazalia wanese kakwelinga incapable. Katine capacité. Abaka tutu jambaka tijo aplodise kwa tosha. Suala ya janiyo, suala ya udunga. Shafanye kinyume. Kangwanzo rende hodingo ni masu manazali. Rende ratsange omtsango. Muyi ya utsanga rangu 2019. Non, non et non. Ujiransenye mbabi. Usome mbabi. Ezanziwa obonti jubani. Par toutes les autorités françaises. Ngodjou Botosha. Yokai président du Sénat. C'est la deuxième personnalité. Bonti jubani. Sizoni sabano mandoni. Ya hambo kendri. Hambe opération Bushuinu. Inungeji basé on les accords de 2019. Abu kabati namna nrwaju shinda. Wahime. Wanzewa waziye opération Bushuinu. Tanke ze accords zinu. Kaziti kaduik. Puisque Zirumishia on dizo azali ya signe 2019. Haruma ze accords zinu. Engar jujuari zi defendeje. E kazi ze accords zinu kazi jalala usiwa. Zarenda kaduik. Abunga mfikiri tosha johari. Tu t'es trompé toi-même. Na abu kuonesa mauvaise vision. Hosoni mwa Komori. Yende mana kao mimi Sanza Rikeradi Rikubalianoka sur le plan juridique. Léo Maître Mzimba Kadjadorenge position il a bêtement. S'il a pris cette position, c'est puisqu'on goudjou. Ou tsinami. Na tusoma droit. Nso hijua. Walaki kabala handri trompe. Rijushia juriste mzima. Harmoana nyama juriste walobonti juu. Wa oppose. Ye position ya Maître Mzimba. No kabati mzima. Yambaka mzimba katina haki. Donc wabori renge. A 100% ka awe proposition mzimba. Iyo ndi iliyo valable ya kabla dimasuma na zali ya ifanye. Ndo renonce ze accords à 2019. Azali kaja renonce. Et il n'a pas l'intention de renoncer. Iyo nga muhambiyo ilike wechwani hao. Na wewe nga mjoka ngozi juo botosha. Ngo juo kazalika na urenonce.
ngo jue realite shaye dayinu na hamba na employé ya expression kangabo hypocrisie inji kosoni mwatu ngari jua uze kweli shangari fanya hypocrisie kartwanza rambe ngo jua botosha kasumana zali il va pas renoncer, il va pas retourner en arrière. Haurejei harumale alala munyi baraka gamanzo bakaye honnêteté harumale alalini puisque wa Komori ngamjoka 90% ngwa juwao yoka munyi baraka kaja invensewa no wanaanya wahele tengwe la francome elarge anoke moma wamtsaha na tsena wafanya zitartibu zontipia zomtsaha wakebadzima kawondo adzima shamunyi baraka toujours de yafanya retrait ya maintenir ses positions za na wewe ngo juo ze objectifs za munyi baraka pourquoi il veut pas s'asseoir avec ses collègues na yona hambio kaya vanandruwe katengweni na rudosome sana ufaume mruka jini kahamvu ushefu mruni kiwa na wananya leo le tengwe la front comme élargi leo mwingi la dimuo ya fanye tous les moyens possibles de dissuader ses confrères ya uone sakayeye ngene gabari ngena ze armo zontipia za ushinda ya mene komba inu ya keshef owananya ngwajo humdezinye ngwajo humkubali. Mais c'est le contraire. Katufanya hizo shangwa njaji impose en tant que chef. Moi je lui respecte kama mstahili mwenye baraka sitwali. Shanga mlaani yoka être chef on ne peut pas s'imposer. On ne peut pas s'imposer. Yumre hansiwa. Na baheya ze critères, baheya tout. Ze atuzontipia zichongeza mwanadamu hatungulwa hambiokaya wende mwinyu ribelia ejahazi inu leo mwinyi kati ya armeshe meinyo mwinyi ngo jubo toshaka il s'impose lui-même, il s'impose ngawena zialama depuis la création du CNT tous les dérapages zadiri au sein du CNT. Et Léon Nambiye, Léon Gardjok Namini, Gamparo, je fais un appel que j'assume. Car non joua, Urenga Funvu, Harmabunchilio, la mouini, à aucun moment. Et ça, je fais un appel à toutes les forces vives. Rahari Jakaya honnêteté, les Bunchilio ngela dimoli ke Zima. Zima! Lijubalie madomana wantipia wa kisiasa leo keina ukiri leo ye front commun ya balia ze tendance politique za Komori wakena bunchilio leo mwinyike kaju participer le lendemain afanye la hahe non abo ngela dimori waniye hindu idzima eshe hindu la dimori shani yendi ne unité ya hema leader politique wa hatu wantipia ne unité ya heze tendance politique zontipia zikenti badzima shaleo karno jokana zikauzili abo leo mimi ngamfanyo appel bo munyi baraka sexuali baliyo wanduwa haho mrejeyo wananyanyi mkento la tabuni mbana matso kwa matso bakaye ukweli ya bakaye honetete batikaye unafiki hipokrisi ngela dmwe rohi mbane matso eni mundu ya expose ze objectifs zahay, ze convictions zahay. Wandu wa hondani na consensus. Chakarno jua leo, mwinyatuja, amumparoni ritohenda. Pour quelle raison? Emano tsoguja harmwe ya hatu hinri. La question est là. La question est là. Leo karno jumjia. Harima. Mission. Ika unge telegide. Puisque y mission mwenye ngio téléguidé, je m'excuse, je pèse mes mots. Chaye ye position lona mwenye
kaiti ouvert, kaiti la sincérité ya ukweli. Puisque kanga ba ukweli hajo tsanganya henda ino wananya. C'est la première chose qu'il devrait faire. Chaka jajo jungua ya kena groupe mbali. Pourquoi? La question est là. Pourquoi on ne peut pas se rassembler? Pourquoi mwini uchojuo tsanganya henda ino wananya? C'est là où on doit se poser la question. Abole omini ntsuko sione ya ukarende harma bunjiliyo la mwini. Non. Karna jo vouloir Jankatsa. Non, non et non. Il y a une ligne de conduite. Il y a harmamini. Tindiyor loniyon. Tindiyor loniyon. Iyo ndo wingu ne shirande shansi. Iyo nde mana namba kanga mparo. Yo kaka kwelile wo. Bomu izia le bunjiliyo lino. Zia. Puisque quand on joue ressembleur, iyo, tindo bahanu, tindo wakati, kantinda weno wananyu horangu, mbane macho, eni mrambiye mwananyaze kweli. Mhondane na consensus, joka logique. Chale unge la dimuo, ze armo zinu mlonizo, mzi exploiteo, puisque zinunga mzi exploiteo en faveur ya uranganya. Yembwana ya uranganya et direction ka ondora nzorende. Puisque ye position hanyunge avantageo ye ennemi ka ondori wanona asmanya zali. Uonde kwanda na avantage puisque nde hanzo yafanye ufanye division na hiyo nde mission ikaungio teleguide. Hosoni mamu. Puisque mwinyi kanga bo sincérité. Hajona kaka, hajona kweli oka, c'est pas le moment de nous diviser. C'est le moment de nous réunir ensemble. Or, c'est pas son démarche. Yonde mana nambaka. Manama tosha johari hafanya fausse route. Juma ze argumeka o haji expose kwa jana. Harma ze kote zinu zombili. Ro harma kote yo karke derrière son mazuma nazali. Harma opération Bushwino. No karke derrière hosoni mamuni baraka sexuali. C'était une fausse route. Ika ukaitu onesa mba ukweli toka uyonzi. Kaitu onesa réalité. Kinyume nga yanfoseo ya hypocrisie ilono wanadamu wanu. Et c'est là qu'on ne peut pas leur permettre yahuja wahadaye yemaraia. Non, karna ukubali. Karna ukaya derrière. Harma sumanazali harma opération Bushino. Puisque katina mba argument, katina mba courage ya onesa ukabanu, kweli ngujitso juma ya operation ino. Ngarjo kaudingoni hosoni mwa Komori, juma lesu alalino. Karna ukaya hodingoni, mwa mwenye baraka sexuali, raha mwenye baraka, ye jareje, ya kansila tabu nzima ndaino wananya. Karna ujua, puisque telecommande, yani kiwa mwenye baraka sexuali, karchu aminika telekommandiyo, ndeive hao, owa Komori, obahanu, ikao ngarsuwete wabeho. Voilà. Ngamunju harmales ala la vile njoptimizi. Oskwa leo, baadhi za janibu za kisiasa. Waparo, hosoni mwa Asmani Azadi. Namne kao ye Front Commun, yindi hayiparo. Shawa renonse. Garjo hamba pourquoi wa renonse. Okanga bombao ndabo zinji. Ili rimwambia ni bwa Komori. Yokaya eza justizi wa hindi. Zi justizi wakasuma na zali. Hapara ze tendance politique zontipia. Ili wa ruende watualie. Lesu ala. La ubushu. Lino. Bali mhondo nkomiyo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Gamina le barua. Le barua. Labe wani umari mgomri. Ikaono ya convocation za kauveshe wa ze janibu. Za kisiasa zontipia. Ziwonesa mpa kangwa paro harumasu ala hindi. Hapara wanu wende wa hadisi. Ojuma ze élections za 2024. C'est noir et blanc. Les élections de 2024. Ils ont des ipara wanu.
du moins climat politique il y a un petit jour pour discuter harima des techniques non planifié ces élections en 2024 iyo demane francome wa renonce ya ukakwa tufanya kwa tuenda okakariti bahanu bakwadisi ndongoza voti. C'est pas pour le moment. Vanasmana zali habeshiwa barua ne francome yabali ya nukto za mahutajio le wasmana zali quel pas il a fait après armale barua hilo yepa yafanya ndai ya ureponde kukabala heshilia wananya au harongoziwa harenge fikira fulani katina ele urjo endara kensi rambenga diskute ondongoza election leo mrudi nyimaraia mje mrudi tena mrila umu mrira ebwe mrideye ye francome wa haraya wa renoncer ngani mwambioni en toute sincérité ye objectif ya kopara wandu leo des élections à 2024 iyo demane ka francome wa renoncer ka ce n'est pas le moment puisque bazali riwerea baru wala mahtajio juma ye situation néfaste ile maoyenti kutina kutajienga dzima yabo walijibu jusqu'à maintenant. Donc yabo narikeravi puisque ni janibu wahenda abo siku leo waungwende wakosione wakubalio kakweli ngabo election 2024 na abo emahutajio yotsongeza bake election 2024 emahutajio ukati resolui engarende urambe hindri ngarendo renfonce sambi ye hanti wa toujours en prison deino madali swali na sidi na salami no wananyao ngarendo renfonce yoka kweli ye loi ya voté à l'assemblée ya hema binationaux ka kwa no juo ka ya makandida arma election présidentielle abo pia ngarendo rakosione rifisele o wakomori maudu wajewari rihe responsabilité hiyo ndemane kawe francome kwa jarenga fuvu armomo na nuo ze parte zindwa jiwende shale baru wangaminilo kabati mwanadamu ujosubutia beke shaka para wandu leo asmana zala kapara wandu harmwe question ya he opération bouche non akapara wandu harmwe sujet pour les élections de 2024 pour les élections de 2024 c'est tout ilondele baru wala sinye wani umaramgomdi yakobesho wandu shanga mina suala njiuzisao ni uzisao wa Komori ikaungilo muhimu dele suala ndalilo ya ukajuzi kwa zibo wa Komori ya frokome wandi hamba mwendo waonane na serikali ya Sumana Zali o wakati za hamba mkalimani wa hatu razida ya zamba riwono mbenye zipuha miguguma yipuha mvua yinyi rideziwa kati haki gamwinda hoso ni Sumana Zali c'est pas normal wandu wandu sornika etiketi wandu wandu sornika zendugozo tipia kabwa ngasima corrompu ngasima traître jau patata heureusement et madomana au front commun Rango Hassan El Barouane Maître Mahmoud Maître Mzimba Mohamed Ali Swali warenge décision wamba non kartuenda kartufanya mwana non puisque on n'a rien à apporter actuellement hosoni mwa Komori harmo mwana no watu lesina Sumana Zali wafikiri intelligemment warenge ze dispositions za hao wawapara badia wapara wakonvokewa wawapara mbaka non karno jwa huja si wa ako wakatula riapplaudisse leo ija waparo warenonse mbenye sandiso laia Komori kamchujibiwa we francome ichukubali ya kwenda mwamba ukakarna ujuoransi zeshes vidizini alafunga mjiuziso rijiuzisi Komori ngaranza uhindi
ramba ngarendao ngamde yao ngamdi condamneo ramba kartsuhenda ngamdi condamneo. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Puisque wanu madomana wa kisiasa wanu wango wa dingoni mwe maranya wa Komori hutajiwe maranya wa Komori ikaundo wajoka hutajia yaonde ya jubaliwa ne madomana wa kisiasa wayanilie hosoni mwe yezi yasuma nazali shale wo kamna ujua wala yote akili ya ukale ungar juarlani bawamba kwa tsuenda leo wende ridirilani abona rijue zoranzao. La balle est dans notre camp, si ma citoyen. Ngaranzao Hinri kwezi watukufu wa Komoro ngaranzao Hinri leo wende mlani leo waba kwa tuenda mlani ngaranzao Hinri kwezi wa Komori watukufu yululu suwale kao sisi wa Komori ngilo ziro wasi juyu kartu juwe shoranzao karitu juwa boranzo rende ngamjoni swami yauti madarau shanga manzoni hunde jawabu lijoka benufu engaranzao Hinri si wa Komoro engaranzao rende ndaba pisko banu madomana wa kisiasa wanu yanu tima juwe ya hatu yo karido wa tsabusa leo barua nina mzimba wamba ngwendao riheyari wadea leo wamba kwa tuenda riheyari wadea yantima sinamu ya hatu nari expose ze propositions ikaundora nzao rizisumete ema responsable wa hizi tendance politique zinu wowo wakati huo kawende kwa jarenga ya la mahutajio ikaundora wabeshea wariwaniliyeyo abo wakatunga rjo wa kondamne efei derutu ya hatu si maranya Hinri ngela dimor kena fei derutu ritransmete shakarno juwa haina wakati rjo ka hanza haina position rjo ka hanza yemadomana wanu wa jurenga richojari ke kinyume ridiriye yenswabili ri applaudisse rideye no narike na feideru turi transmete madomana wanu okatungar juwona ka eske madomana watrahi ila feideru tu ya hatu kaundo rabeha au kwa jatrahi je ne suis pas d'accord yo kaleo ye francome wamba kwa tuenda rijuheri wadeye leo wamba ngwendao rijuheri wadeye abo kartu juezo nanzao engaranzao Hinri ngaranzao Hinri kwezi bwa Komori abono bahanura kavuladimu rijiuzise haubenufu ilo wa Komori nyonti pia mrambuwe engaranzao Hinri eshora niko wanruwanu wariwanili eshonda shi. C'est ça la question. Puisque minga mlaani na minga mi contre, car on ne peut pas considérer nos hommes politiques comme ce sont des jouets. Yo kaleonga du joua riwa étiquette de telle façon, le lendemain riwa étiquette de telle façon. Non. Non, non et non. Qu'est-ce? Non. Chanam Zimba a traité wa traître. Léo a traité wa héros. Bahamba Katsuhenda. Chachana Bangwendo a traité wa traître. Sonti pia. Et abanu. Comment? Riji permeteu. Ritraite wanadamu. Wakatika ukartina ambition riwaniliao. Mimi, personnellement, ça n'engage que moi. J'ai la confiance totale yo comme Zimba Léo. Tel que je connais la personne, Amdjouo Kaït, yeti traître. Elle n'a rien à chercher. Et Katsindo Hanse Komori, Yentsiahe, Ike Harma Amani, Ike Harma Stabilité, Ike Nashe Obonze. Piskunda Bozinji ya Kaziwa, na wananya sika unga siarma mbwana nzima. Njo wone samfano ya mananya si mzima. Yenda tabo yamba nrabo. Ika vraiment nrabo. Ya tsubuti ya trete mzimba, yamba kamzimba. Oyi. Hato wali swala la maore, o Nations Unies wakati wataki Abdul Karim.
amjo subutini mjibwe mwanama huu. Ikawe lo mwanama mustaarabu ya soma yanzi ya zenongo hizo hari maze page nande mwanama Amadou mzee nimwambie ka Amadou tu t'es trompé o wakati wataki nguna mrehemu mzimba ya ka ministre des affaires étrangères endano nese notinzima avec preuve le soara la maore la retiré aux Nations Unies puisque o wakati wataki wahiba session nzima do yakaya ne session yakaya aux Nations Unies wakati wo metro mzimba katika ministre des affaires étrangères et quand tu dis trompe mais je me souviens wakati wo le ministre des affaires étrangères yarenge place ya metro mzimba Al-Marhoum Salim Hadjimidi et c'est lui qui était avec Taki aux Nations Unies et Abu Mzimba hatowa ye ordre du jour ya ile swala la maoreje wakati kawe session ikanzima harme period ya Taki ikanzima ye session abo nini ngamfikiri hama mwanama Amadou mzee avec tout mes respects hujitrompe ila ti étiquette yau affiche mwananyuho en public harumandongo kao kastina mba preuve itoka uyonsi ndongo kao zonrabo kazi jadungana na mzia hata abo mimi ngamanzoni mwambie mwana Mamadou ya ukaya propos amadazila ziurisa intellectuellement ngamkroye ka tu es un vrai combattant ngowano na mbwana ngowano na yezi ya kifujari on ne doit pas aller jusqu'à là yamru accuse mwananya ndabo leo baadhi ya wanazijana ikaungwa shangiria ule jambo wa mener de fausses accusations ça je peux le comprendre puisque wa utindasi lazima watsahi haina taratibu za hanza wafikize wangu za hanza warende mwanadamu mrutsi hindu mais quel intérêt mzimba ya tsahao oso ni mfaransa il n'a rien d'intérêt à chercher son intérêt kangu iwanilio leo Nenti ya hekarma stabilité. C'est quelqu'un qui fait sa vie. Il n'a rien à mendier à qui ce soit. Chaléo, vous épuise les efforts sociaux, vous épuise les courage, vous défendre l'intégrité entière. Avant les accusations à Madazino. Non, car nous devons y permettre. Zamba, accusation qui ont fausse. Nartafadwali kamdungu accusé mananya yake na preuve yambe voilà les preuves puisqu'on garjouao kakale urambo kaya les swala la maore litolwa à l'ordre du jour aux Nations Unies en 2005 c'est puisqu'on a la preuve yo kabdiso franzie barua haiti mono shamzimba kaja paroto les swala la maore aux Nations Unies kaja paroto au que c'est si kanzima harme periode taki ya wahi ya ruma bontiju quand tu dis trompe chamjo kakabati ya periode ya taki bekwa soit disons zikambili chaque kabati wakati harmaze session hizo leso ala la maure la tolo aux Nations Unies kabati et ça je lance un défi à qui ce soit kalja parotolo ingekwezi yaunde mahadisi na kavjania tekelezerana a condamné ces propos Zahimanama, ancien député, Tosha Johari, il a dit que les Auskwadjana, Yaritsaha, il est derrière. Asmanazali, il est derrière Mounibaraka Sexuali. On dit non et non. Non et non. Tu dis raison, pourquoi on dit non? Tu dis raison, pourquoi on ne peut pas cautionner ça? Non. Car nous jouons, ricautionner. Harumakanga ikawa ungalenda ulangamize enti
jumwe namna angamizi inge ngarkazao banu marhaba menchi watukufu ikamkauni dunga banu wakati wasa tena kama Mwenyezi Mungu abenze inshallah taala. Assalamu alaikum.